Sama tayo para sa mas ligtas, malinis at maunlad na bayan ng Malasiki. Ang LGU at mamamayan magkaisa para sa kinabukasan. Ako po ang inyong lingkod, Mayor Alfe Soriano ng Bayan ng Malasiki. Mga kapaboritong tagupenyo, may bagong saya at pagkakataon ka na naman para manalo. Ipinakikilala ang bagong Authorized Agent Corporation ng STL sa Dagupan, ang Golden Key Play Corporation. Mas pinaantig, mas exciting, at mas malapit sa inyo. Araw-araw, may tsansa kang mag-uwi ng papremyo. Legal, ligtas at suportado ng PCSO. Suportahan ang legal na laro, iwasan ang illegal. Dahil dito, panalo ka na, makakatulong ka pa. Ang STL Dagupan ay hatid sa inyo ng Golden Key Play Corporation at ng Philippine Charity Statistics Office. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the #1 pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. #1 pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Sai Kabusol na Saray Balasubas. Early in the morning. Matatakaw ang gobyerno tan syudad. Early in the morning. Inarubalat na Saray Nalalamas San Maninisya at Katuwaan. Early in the morning. Alas 7 hanggang alas 8 ng kabwasan. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Early in the morning. Tayo'y mag-ocho-ocho. Early in the morning. Ocho-ocho na mag-ocho-ocho. Ocho-ocho pa. Early in the morning. Oras, walang tilay 5 minutos. Kasumpalan na alas 7 kabwasan. Ipaparungtal tila sa programan Early in the Morning. Kantabay tayo technical side si Engineer Nixon Dakal. Maabig kabwasan ada balang sinansakay pinablin dumarengal. Naimbag nga bigat, naimbag nga agsapa kada kayo amin apo nga dumdumngag ti daytoy nga programa tayo sapay kuma adda kayo iti nasyaat nga kasasaad taptang aldaw. Iti Martes Agosto 25 taon na 2026. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good
Kumusta lay kipapasan nyo natan? At sarayan na kaplusan. Underwater ni, so kaabungan tayo. Manlilimas. Mambibil out tayo na danom. Piasikaso lambangat. Happy asikaso lambangat. Lautla ada sararatay walarad low-lying areas. Yatawagan tayo na wala ada Limasawa Island. Limas Sawa. 1 to sawan panaglimas. Aglara Simmawa ada panaglimas. Good morning Manaya. Kinan Laudi Aliho. Pinablin asawa. Nan Kuya Stephen. Asikaso yun Tani amay-amay so reported cases tan casualties la sayay leptospirosis. Leptospirosis. Gawaan tayo'y pulaing napituyawan si Director Joseph Roland Mejia. Ta ang itarakla na untan niya paimano si Don Ramon Bautista Senior yan unayari at naalaan na untalan impormasyon no pigarala biktima na sayay leptospirosis tan pigarala inatoy at ating agagimira. Aside ada satan, walamot may tatawagan ng Dr. Liachon ya kleptopyrosis. Kleptopyrosis. Tiga ba ito ni Bagaya ay? Lapulanti ada sararatay maanumalya ya flood mitigation project or flood control project ya nawawardas na babalang sukwarta ya trilyon na pesos ya singagay pakakadalap tayo halos sa dinteron bansan na Pilipinas ya aya at sikatumot sa singagan na pakakalaan na sakit ya leptospirosis kanyan incombine tula itay kason panagtakaw tan ayay leptospirosis kanyan tinawag to ya kleptopyrosis. Early in the morning. Problema tayo so pakakadulap tayo syudad tayon Dagupan di mambalat at Bulacan. Problema da so kaandi ay danom. Early in the morning. Ang gapoy danom, yan na inom. Ang gapoy danom, ya panamos. Ang gapoy danom, ya pan luto. Talagan ang gapo. At ate gagimira. Agaylay karukoy na panaon niya talagan ang gapoy danom. Sikat tayo balat halos mansakay bulanla ya walay danom. Aga unuukat so danom. Nanyumot awa. Talagang walay tawagan tayo na kinitsaya Diyad sikat tayo ay dakdakala danom. Agla unuukat so danom. Di mambalat at Bulacan problema da so danom. Imagine nyo si Mayor tan Congressman Robles sa nasawatan say gagawin da tapiano na i-divert day atensyon nasaray totoo ada problema at satay kaandi ay danom
ng paligara. Puro paliga so gagawin da. Nang si Mabira da sa kay liga, yaman salita, mangitor na talumpati da, sa uyag na sararamay totoo, yawaman, Astrodome or Stadium, nanti tawag na Sports Center, tawag na satan, sa uyag da, tubig! Ay insulto. Kalamor Mayor Davidlan na probinsya, Baloy, na Bulacan. Ikintay, bubus nga tularamay, sakit na linaw atod karakal na kuno, yan na itutulong to at saray constituents to. Pero amalante, kailangan day danom. Early in the morning. Sika tayo balot, aburido tayo at sayay danom. Pakakadulap tayo dya ad syudad tayong dagupan niya pakakalugian na saray negosyante yamang kakaputlarat sararatay establishmento da halos ang kapulay urong na saray ugugaw estudyante at ang kaskasan iray residente ad saray low-lying areas pinablimiran dumiringel. Nababasa tayo ada social media. Wala ray matindiran na reactions. Ya ipapalapag da. Wala ray matindi iran na reactions. No mantupot kimat ada singa chat GPT no anto so marakep ya solusyon anti marakep ya programa proyektong gawaan tapiano nabawasan, na-mitigate, nung bilang aga na-eradicate, yay problema tayo, dulap. Mangibasak na pigara, sararatan, ya reactions malala po, social media. Malala po, social media. Nayarin na pakaralan iraratan, at atiga gimira, pangalaan na sa idea, wala may ipupost na Julius season. Sa ikwanto jay, hindi kayang patuloy na lumubog ang dagupan taon-taon. Ilang baha pa ba ang kailangang tiisin ng dagupan bago ang paulit-ulit na pagbaha ay ituring hindi lamang bilang isang usapin ng pagtugon sa sakuna, kundi bilang isang malaking banta sa kinabukasan ng lungsod. Ang Dagupan City ay kinilalang sentro ng komersyo, edukasyon at kalusugan ng Pangasinan. Wadya at ating agagimira. Dya so sentro na say komersyo. Wadya at ating agagimira. Prime City itan. Yatatawagan tayo. Wadya so sentro na edukasyon. Sentro na abiglaman. Aray health institution. Educational institution. Financial. Wadyay karakal na saratay bangko siguro unabot la at mga 50 hanggang sa 60 bangko sa wadya at syudad tayon Dagupan kanyan dya uunla iray tuo malapo at arom yabaloy jara mandaragop jara mambabanaan lautla ada satay komersyo jara manaaral, jara mantratrabaho, jara mampapatambal, tawad jamot iray ang kakabalag, tan na natawag timot ya di kalidad ya hospital. Aside, pampubliko ya hospital, wajara ratan, so pribadon hospital, ya kumpleto smat ada sararatay medical equipment. Wajamat iray negosyante.
sa syudad na Dagupan at singa mangi papalitrato bilang sentro na komersyo, edukasyon, tanabig laman at interon luyag na Pangasinan. Yaaya kwanto aga nayari ya ipag walang bahala aga nayarin agtila asikasoon o dinupulpulya ng tila batlaya at sayan sitwasyon. Aya kwanto ya pakakadulap tayo at mangiitorya na untalan na balag ya problema, gunigon. Nan Agosto adjes kwanto sare opisyal at impasilong da, Haray City officials tayo impasilong da, so Dagupan the state of calamity. Base mutla at rekomendasyon na CDRRMO. Unliligada kwanto at 22,047 nya pamilya o 90,000 nya individual malapod 31 ya barangay so naapektuan legan nya 23 ya barangay sumansinsya ni ya nadudulap at sarayan na kaplusan ya walare agnayarin na dalanan na saray light vehicles at sararatay manunaan irang kalsada ya singasatay mayumbo karanglaan paulamulatan at aratay areas na Pugo Grande, Pugo Chico, tan Pugo Lasip, Pugo Lasip Grande, ditan at ati gagimira. Aya at kwanto aga dapat isyan iraraya o i-isolate iraratan ya abitlaran insidente. Nan taon 2025, impasilong lamot so syudad tayong Dagupan, the state of calamity, lapulanti kwanto at sayay matindi, ya pakakadulap tan maksilya uran, high tide, tan arumnira, ay aray unyaran sitwasyon, malalapulanti ada sararatay, kapalanduyan tan ilog iraratan na danom niya si katutan so ontan la ya mangiitar na balag a perwisyo ada syudad. Bawilon tayo kanto ng June 2023. Impasilong lalamat sa Dagupan at state of calamity. Kasumpalan niya sa tay awit ya bagyon si Igay. Aliwalabat niya saya. Natandaan kumot ni ng sararaman na panahon. 2018, I think. Natayo na sa tagay dalap, wala ni da bulag, anto biyok kay istasyon ng saman. May typhoon piping, naala tayo udsatan. Mas atagay man. Ang ganon to hanggaman walay kwartam, ang gapi nasaliw mo. Ang gapo, kapot sa merkado. Ang gapi manlalako. Kanyan, aburido tayo, pangalaan. Nasa Taganoy laman. Noong June 2026, limadya kwanto si DPWH Secretary Vince Dizon. Lapod sa kay aga sumpal-sumpal ya flood mitigation project ditan at Bayumbo. Kan sumpalan to mangipalapag na sararatay concern to niya at saray residentes. Impalapag na saray residente sa kakadulap na bitlan lugar at satay bayagla ya probleman mga 20 years latan ya lilig naan ya unaabot anggad balambang anggad pug balambang suuntalla ya danom no untallan mamauran. Dapat kwanto at pampagaan tayo ya satay dulap at aliwalabat nilira o tungkol at satay danom sa pandulap at tungkol at sa ekonomiya nayarin apiktuan ita balbalag inagaw-agaw at imposible agnadalanan niraratay kalkalsada gabay itong ibaga mulmulag o daisot mangkakapot iraratan so establishmento
nang nangyotay downtown area tatay gagimira halos mansaki bulanla yang gapoy negosyo inatoy so negosyo halos ang gapo at tatay gagimira so unuurong at eskwilaan ang gapo so trabaho at gobyerno watan ya nanaabala so untal larang kalakal may negosyo at tatay gagimira ya araraya at nababalang nalulugi. Unsa bila kwanda sa panaon, inayarin sa negosyo, waray negosyante at unalis ladya at syudad tayon dagupan. Antigungguno, yaman po unang ka dyan, unyamot lamang. Nagagawa, nalugi, naperdi, negosyo. Kanyan, noong lakad arumapasan, tagayapasan, di man kala man negosyo, di man lay panayaman mo, di man mutlay panaralan mo, natilakla. So dagupan at ate gagimira magmaliwlaya ya ghost town. Si katuya subalbalag ya problema tayo. Unaalis lara at arum. Nanang yung syudad na Urdaneta. Hanggang man untan wala repasan mo at ya underwater, no, talaga na maksil suuran, pero maghanggan umat, ya man susubside iraratan. Pero undarakal, undarakal so negosyo ditan. Sa bali na kalasyaw, hanggang man untan, nadudulap mat. Pero, kasumpal na untalan na mamauran, kasumpal na sararayay untalaran pakakadulap da maghanggan umot ya man subside lapulantid manggagawa mo na sararatay mitigation project kasi nga saratay dredging tan arumnira yaan na po yun iraratay other river tributaries aray esteros canals yan na yarin abarabararaya makaampur ada satay agos na danong kukut-kutan iraratan at ating gagimira. Manggagawara na saratay malaknaban niya pulaing para ada flood mitigation. Early in the morning. Antayo, gapi-gabay tayo na pasakitan at saya, manchachat sa sakaya negosyante, ya aga makapan na lukas na sa pwesto to, apektado na danong ditaan at downtown area. Wanto jaay. Dulap lalanti, intagay dani so business permit fee. Early in the morning. Imagine mo, apektado laratan ada sayay dulap, agara makakalako kwanda, at intagay dani, so business fee. Pigara kasi increase tutan, 5% o 10%. Early in the morning. Atay buwis, okay tan. Tasikatutan, so lifeblood at atay gagimira na gobyerno. Sikatutan so lifeblood. Kumbaga, at atay gagimira, nakaukulan tayutan. Pero dapat, reciprocal itan. Mambayarak na buwis, ta idamwag balat na say serbisyo. Anturarata niya serbisyo. Sinasaya. Idamwak na mao nga serbisyo, flood mitigation project. Tapi na pinabangan ko, itay buwis ko. Na-improve, iray kalkalsada, aratay taytay, tan arumnira, ya edipisyon pinabangan na publiko. Ya ditan nanengning tayo, ya uunla iraramay buwis tayo at saratan ya, makanepegan ira ya proyekto. Makana iran proyekto. Ya nayari tayong ilastuga talaga. Ya, this is where your taxes go. Aliwan satay, this is where
your taxes are being wasted. Early in the morning. Wala rin manggagawa. Nasara tay proyekto. Farm to Mansion Road. Farm to Pocket Road. Road to Perdition. Dakdakil. At ate gagimira rata niya proyekton sa minanabang si Karalabat. Nanang ninyo, wala ray ini-improve irang karsada. Inatagay a karsada paunla di man at sa may abungda, di ba? Walay ibabagat ay texter tayo. At ang kuno'y ginawa, kalsada, inatagay da ditan ad Bunuan Bukig. Bunuan Bukig so tutuko yun da. Early in the morning. Santa Maria, kwanto? Santa Maria, limang kuno sukulaan na sakay, na kulaan na sa atay mansion na sakay ya opisyal. Early in the morning. Santa Maria, at Bunuan Bukig. Ay nako, mandasal kilad tan. Santa Maria, napno kay kwarta, inya tagay sukarsada, adulap kamila kanyo. Early in the morning. Sige. Joke urli. Pero, seryoso ibabagat to Farm to Mansion Road. Nang pagawara kuno na satay kalsada paarap od abungda. Marandantal ya dalanan tawambang kunutay mansyon da. Early in the morning. Hey, walamat so reaksyon na saray arom iran kabkabatuntiran negosyante at ating gagimira. Ya sa ibabagara sa reaksyon da aya agkura na tutulya untan so singa amay imagination da, conjecture da, or suspicion da. Yasay kwanda at paulyanan tulaya sa downtown area. Kapiano magmaliwlayan Ghost City, taatan talagan na commercial business centeritan. At noon niyang kipapasan paulya ng dalatan, tapiano unalis irakuno. Di man, sa may pangharian to. Di ba? Nanunutan nyo, ya talagang plinano da, ya ialis sa City Hall di man. At dalin da mismo. Siyempre no, na-develop tan, siyupay unyaman ay. Early in the morning. Siyupay makalmo ay. Siyupay unaligwas ay. Early in the morning. Umpatay sa negosyo at sentro na syudad na develop so panarian da balot. Early in the morning. Untan, iray reactions ya narirengel ko at saratay negosyantin na pipituyawan ko at ato'y gagimira. Tuatan kasi. Agkura na tutul. Ya untan, kanunutan da, ya aya at inabandon dalara, pinaulyanan dalara, tapiano, unalisla, sa merkado, diman, at pangharian da. Early in the morning. Dalin da halos amin suwadtan at Divinesia Highway at ate gagimira. Kanyang lantin, wala man su donation with condition ya pangyalagayan na sararatay wadtan iran government institution or ranto kamalatan ya Liso City Hall and then naani eventually sansaki latan ya mangilatnag nasaray negosyo da inatoy so commercial business district at syudad tayong dagupan mansin siya lakasin untan o wala ni solusyon. Datun supply oras. At nanang tayo na anturaratay watan iran ibabagan na solusyon na tati gagimira. Pero walay abantayan ko
interview na sakay radio stations. Ya talagan tinulnukan tula. Ya aga kuno nayarian na syudad yagawon. Iraratay proyekton siya ginawa na St. John Cathedral, St. John at ati gagimira, simbaan. St. John Cathedral. Agda kuno nayari na hindi kaya ng syudad kwanto na magpagawa ng ganyan. Kailangan natin ang private-public partnership. Kailangan yung mga universidad na yan, yung mga establishments na yan, sila na ang magpagawa ng kanilang pumping water system. O kaya, ang tawag natin dito, submersible pumping station. Early in the morning. Kaag kuno, nayarian na syudad. Ay, nako. Tinulnukan dala, tato'y gagimira, si Karala mismo sa ang ibaga. Ya hindi raw kaya. Ay, nako. Ayarian na Sinjan, katedral, agtayo na yarian na syudad. No say pundo sa pantutungtungan, di mas dakdakol sa pundo na gobyerno ng say simbaan. Ay simbaan, undi depende at saratay donasyon, sararatay titawag mo man Pastor Joey. May ido-ido yakin, kumbaga tithing, ikapo. Oh. Igalabat mo tanoy. Pero sa gobyerno talagang kapilitan. Mangiter ka, tano ande nakaso ka. O kaya forfeit iraratay properties mo o dino na foreclose sa negosyo nagkamambayar na bismo. Ipatuloy tayo komentaryo at ato gagimira. Programa tayo early in the morning. Pakaasulan na aral, aliwan, pandural. Pakalaan na inspirasyon, aliwang konsumisyon, tan alta presyon. Wadyan ipakabat, malalapot sare manangan tabay. Orly Navarro sa 88.1. Orly in the morning. Looking for a place where comfort meets flavor? Welcome to Cafe Medardo, nestled inside Coras Manor and Garden in Mapandan, Pangasinan. Your cozy escape just off the town's heart. Start your day with a rich aroma of freshly brewed coffee. Savor our signature blends, perfectly paired with warm pastries straight from the oven. Indulge our mouth-watering pasta, all and chef-inspired specialties made with love in every bite. Whether it's a casual catch-up with your friends, a family celebration, or a quiet moment just for you, Cafe Medardo is your perfect spot to relax, connect, and enjoy. Visit us today at Cafe Medardo in Coras Manor and Garden, Mapandan, Pangasinan, where every cup tells a story and every visit feels like home. Cafe Medardo, where every sip feels special. Ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital, mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center, at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia,
ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Talaranan sa paboritong herbal ng bayan, E-Karma Health Option. Kaiba sa paboritong doktor, Dr. Glenn Soriano. At programan Early in the Morning, alas 7 hanggang alas 8 na kabusan. Kada Sabado, Jalabat at paborito yon istasyon, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. E-Karma Health Option. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimanggana ka, ah. Mari, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mari, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palitan, ha? Saka, nandyan din ang mga programang pang-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, mapagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mari. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayoy Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Paborito. Tayo'y mag-8-8. In the morning. In the morning. 8-8 pa. Early in the morning. 39 minutos, kasumpalan na alas 7 ada kabuwasan, panangipatuloy ni na programa tayo Early in the Morning. Jalabat at paborito yon istasyon DWGE 88.1. Kaibayo so amigo yo, your one and only sa Kabusol na Sare Balasubas. Matatakaw at gobyerno tanjad sa syudad, inarubalot na saray nalalamas tan mananisya at katwaan. Early in the morning. Pawilanti pa ay so in chat ada si katayo na sakaya negosyante jad syudad na Dagupan. Sa kwanto jalanti ay delap lalanti in tagay dani so business permit fee. Aga kasi mas marakdakap no say gawaan tayo at wala may tatawagan tayon tax holiday, di ba? Aga kasi marakap no itdantira na say ang titawag to ya discounts. No andi agtinira pambayaran at sararatay wisda. Talapulantid alugira eda satay negosyo da dunyan dimmalan ya kalamidad. I-discount tila. Dan tilaray mao marakap ya percentage. Dahil singa ditan eda malimgas market. Araramay jat tagay. Dimay kulay parlor. Tan aratay lumalakura na sapatos ti aramang papaabang na saratay kawus-kawus. Siya irereklamo da. Timmagay subwis, timmagay subabayaran dat pwisto da, pero ag damo na iiterson talang malaknaba na serbisyo, ya singasamay air condition, ang gapoy air condition, babayaran danitay
air condition datan tan araramay panggamit da na elektrisidad da sa te electric fan tan aron nira. Atan mambabayar ira atate gimira. Kanyan wala ta. So unalagay da konseho who will take the cudgel sa tate gimira ya iproponitutan mangipasay resolution ya or ordinansa for that matter ya nayarin itdan ira na sararaya untalan tax incentives percentage bawasan iraratan subabayar da taalugira da sarayan apalabas siran na kalamidad. Nansaman wala rate unta niya ginawa Nan adalan tayo na sa COVID, di ba? Maya-maya ng kaput iran establishment to. Wala niraramay ginagawa dan iksim lara at sarate arrears tan arum niran turatan multa. Halos makabayar na buwisda. At loob na pigaran taon. Ini-exempt iraratan, di ba? Wala raman Ya ordinansan impapasadtan sa guniang panlunsod. Aya kasinatan. Ya agawan na sitwasyon tayo. Aya di mala niya halos sa kibulan la pakakadulapladtan. The downtown area and other low-lying areas. Agataneyarin wala. So nalagay ya konsihal. Ya mga proponi satan. Ayun si Councilor Dadarina. Sigurado, umpatoy, iraratan niya resolution or ordinansa ya isagaptudtan at sangguni ang panglusod. Akin ko nyo, bukor to Bukor to. Na siya bibilang, wala ipropon ito. Ang gapoy nansiken. Ang gapoy na approve. Di inatoy. So resolution, inatoy. So ordinansa, di ba? Kanya siguro, jad mayorya la. Numan bilang, tapiano na alayulay, kredito. Early in the morning. Suggestion tilang bungatitan. No, gabayon dengelan. Pero ang tayo mo't lalante, agamot iramang papatawag na ang gano public hearing. Ta dengelan su concern, nasararaya ay apektaduran na negosyante, apektaduran estudyante, apektaduran educational institution, apektaduran residente, di ba? Nang gawara na proyekto, yagaranan papatawag na untalaran public hearing. Numambilang maligawon daya public hearing, sa tawagan daya opisyali sa aramay tulok. Aramay tulok at ati gagimira tapiano, agda narengel, so tanan dawoy na saray umbalay. Early in the morning. Ang gapoy hearing. Tatulog mo't iralanti. Okay. Good morning. Again, Attorney Aurora Valle, City Legal Officer tayo sa Ikwanto Jai. Appreciate much observation. Please be informed that this matter of payment holiday is actually naka-agenda na po. Kwanto. Good. Good. Marakuptan. Ito tayo sa untalan na commendation. Ka-agenda la. Manaya iraratan. Sige, thank you. Thank you, Early in the morning. Kaya panggustuhan ko si Atty. Valle. Amin niya, sararatay, news and information. Either are hostile o anto kamalatan. Appreciate tutan. At ati gagimira. Idanda na sa importansya. Tayo mo lalante. Baka ararayan suggestions, opinion, or commentaries at wala mo to'y manaya, sunaduk-duk ya pamkaabigan tayo di marakap, di ba? Aliwan singasara rate arumiran opisyali siya pikun, onion skin onion. Ang titawag mo rin sama ang kadyo balat sibuyas. Early in the morning. Skinless kwanto la. Sige, Nathan,
Antayo, wala rami, di ba wala rami tupot-tupot yo, ikinyo, mantupot kayo Google, mantupot kayo da Chrome, Chat, GPT, anto kamalantan. Wala abasa tayo, in-share at sika tayo na amigo tayo at ate gagimira. Sa kwanto jaay, nanto'y gawaan, tapyan, nabawasan, supakadulap at syudad tayon dagupan. Hindi ganap na maaalis ng dagupan ang pagbaha dahil sa geografiya nito. Geografiya, tate gagimira. Ngunit maari na nitong malaki ang maibawas sa ilalim, tagal at dalas ng pagbaha. Walamot kwanto at tate gagimira, ya balag ya nayarin nabawas da dalam bayag tamabutbut sa pakadulap. Ang susi ay itigil ang pagtrato sa drainage, pagpapataas ng kalsada, dredging at mga diki at pumping station bilang magkakahiwalay na proyekto. Sa halip, dapat nitong buuin bilang isang magkaugnay at pinagsama-samang sistema sa pamamahala sa baha. Kailangan tundaan tila ratay, manggawa tayo na unya, drainage, itagi tayo kalsada, dredging, dike, pumping station, aga dapat kwanda itan, mansisyan iran konsepto. Dapat saksakay, walay sistema. Kaya subalag ka problema tayo Mampagawa tayo na drainage, ang kapoy system to balot. Kanya lang tinawag ya drainage system Pero walay drainage, ang kapoy sistema to. Katulad may tatawag ng Architect Magsano, stupid engineering. Good morning, Architect Magsano. Nya lalamat. Iman may paboritong Iran na linya. May paboritong Iran linya. Stupid engineering. Early in the morning. By the way, kabiyangan mo't manaya si Architect Magsano at satay flood mitigation project damot natan at sayan administrasyon. O antoy solusyon, antoy recommendation nyo Architect, nayari na din nyo pamot na untalan na dokumento yo or araratay recommendation nyo sa ginawa at sa may apalabas flood mitigation na commission. And uloan mo ng engineer Joseph Lo, si Architect Maxitan, engineer official tan Aronira. Wala man marakap. Kanto dyan hindi ganap na maalis ang dagupan ng pagbaha dahil sa geographic nito. Narito rin halos ang naging conclusion ng sariling 2019 Flood Mitigation Commission ng lungsod. Ang 142 pahinang pagsusuri nito ay nagre-rekomenda ng mga dike, floodgate, pumping station, rehabilitation at mga sapa at estuaryo at malawakang dredging ng mga ilog. So, magsisimula sa isang engineering master plan yakugkugip ng Councilor Chito Samson. Alam mo, impossible dream iman yakugkugip ng Councilor Chito Samson. At least, realize tumutla manaya. It's not yet too late, the hero. Wala tatawagun tuloy investigasyon at sararatay ng kamkam na ilaratay dalin in the guise of accretion at ina-applyan datan at destroyer of environment and natural resources ina-approvean damot yaglakim muntra so LGU at sararatan niya nagagawa natin at saray private entity di ba nanang ninyo so kailugan tayo ay ilog tayo dyan syudad nang ninyo maingat la
walala atati gagimira suwatan ira ya kabyangan na saramay nangkangkam nakailugan. Hindi guys, saratay accretion. Ya indalan damot, ada untalaran na tayo la. Dakalanti suwa nagawaan na kinditan. Aya kwanda at aliwalaya kuno ya balo ya idea particular at samay tinukoy o imbaga na 2019 commission ya pangkaukulan sa topographic survey, inventaryo na sewer system at invert elevation plan. Tapyan natukoy nasaray engineer yainer talaga dapat so dalo yan na danom. Dapat at nangnangan kwanda so tagay na dalin anggad antas na bawat drainage catchment arayay kasalukuyan iran na kanal, culvert, outfall, katagay na danom at ilog, katagay antas na saratay high tide tan storm surge, tan ayay tindi na panaguran, tan agusan na say danom. Kailangan manggawa kwanda na satay topographic survey, inventaryo na saray sewer system, invert elevation plan, tapyan natukoy na saray experts, are engineers tayo, no, inara talaga, so babatikan na danom. Sa importanteng prinsipyo, ang gapukuno tayo road, elevation, drainage project, dike o pumping station, ya dapat idisenyo, ya nagkakahiwalay at satan umansisyan at satay master plan to niya. Dapat kumpleto si sistema na saray dike tan ikaput iraratay. Kasi nga sa may gagawin data. Wala ginawa daya floodgate Actually, marakap mat iman kumun. Basta no araya at kumpleto. Saraan mo may dadalo danom. Sa mo bawasan may limuob. Ya danom, itupak mo matlan lamang di man ilog. Nagawan tan. Agawaan da ad nabutas. Agawaan da ad marikina. Ay, niraratan niya pasinditan. Malabon. Jaddagupan, agawaan na St. John Cathedral. Pero sa ikwanan mayor, aga kuno nayarian na syudad itan. Yamanggawa na sararatay pumping station of submersible pumping station na kaukulan. So private, public, yaman tulungan sa nga bibilang sa UDD, University of Pangasinan, sa Luzon, University of Luzon, Lyceum, noong bilang na apektuhan mo, at manggawalara, nasaratay sarili da kunon pumping station, taag nayarian mambukbukor na syudad itan. Early in the morning. May kuangkulanti, ayarian na St. John Cathedral, agawaan, at saratay arum ya balay ya singaditan at nabutas. Dagupan ni kasi, yabalbalag mo't subajit to. Aliwan, tampol aliwan abrap mo't Sandara isitin tayo, ya singasatay ginawa ditan at Rizal. Walay pumping station ditan, yagdagabaya gamitan. Mangitir ka, manggawa kalalamot at sananoy lugar. Singaditan at Barangay Uno. Manggawa katan, manggawa kamot at san sakay, sandara isit iratan. Then, finally, nakumplitum la, di bali-bali. Aliwan sa ibabagat, aliwan gawan tilang tampul. Andi, natalusan tayo, ya talagan, hangga po sumalaglaam ya pundo. Pero, wala mo't sumalbalag ya pundo na aladad tanay. Nini talay, trilyon ya kwarta at ate gagimira. Nakartutan ay. Singasamay Jad Bulacan, si Governor Fernando, tuanta, ya wala ko numanay, balbalag ya pundo to, kanyan adulap, ya tuloy, so interon pasen na Bulacan. Early in the morning. Wala rin pasen mabalot, ya aga nadadanuman, yang kapoy danumda, kanya manririklamura at ate gagimira. Early in the morning. Ay, reaksyon mat na Butch Uka. Yung interview ni Mayor Bilin, pinanindigan at hindi niya talaga lalagyan ng pumping station bilang isa sa solusyon ng tubig baha ang Dagupan City. Ditan. And yet, walang dredging ng kailugan.
Ang rekomendasyon niya, establishment of private institution ang maglagay ng kanya-kanyang pumping station sa kanilang susuporta ang syudad, drainage o kalsada. Maraming salamat, Mayor Kwanto. Early in the morning. Tinuldukan na niya, nagpasalamat ka pa. Oh, aramay grupo. Mailiw lara sa kwanda. Oh, Latilad Metro Plaza kwanda. Ay abayag lahat niya tayo akakarmot awa. Metro Plaza tanadudula mutlanti. Sa kwanda ni raray sutil kimot. Kaskasyan mo may puso di man ang gapoy na naurul tunatan tanggapi mampapark kwanda. Ay agay kila. Masyado kayong sutil. Okay. Talaran nyo la sa programa na RJ Jimenez likna ay baloy. Nantura ratay liknaan nyo ay palapag yung at sikato. Sarlo Gonzales, Manumbeno Villanos, Jimmy B. Vittorio, si Ate Chaad Sampabian, Romulo Espinosa, Ivy Cantago, Manuel Labsan Jr., si Lolita Monses, si Servando Palma, Renato Villanos, Joseph Apicial, Len Coronel, Cristina Ocampo, Mario Ico, Lawrence Gonzales, Jolens Antipolo, Stephen Evaristo, Gigi Gambua, Belma Monar, Agustin Perez, Cecilia Morante, Maxi Soles, Flora Mendoza, Cristia Cantago, si Lawrence Stonebridge, si Benjamin Gahito, si Profesor Edel Abalos, si Annabel Bugayong, Merly Flores Nicolas, si Boboy Coquia, si Mela Siapno Gomez, si Fernando Espinosa, Kagawad Ray Calderon, napnulalamot na basura ditan at PLDT. Ditan ada Kanto Sora. Si Noel Mejia. Si Roger de la Cruz. Oh, so paganiganin Kagawad ditan ada Pugi Hito. Pugi Hito. Pugo Chico manayang. Si Napoleon ko, Binjitan, ay, bandang nangis iraraya kaskasan ira Kalamor. Ditan at St. Teresa Road. Si Lani Bautista Paraga, sitan at Malasike. Dr. Vicente Bernardo, good morning. Paring Noel Lumboy, ditan ada Bud Kalasyaw. Good morning! Hangga pula ay malaglaam ya oras tayo. Ada saya na programan early in the morning. Oy la kumon ya ni pasabi milamat irey manunaan niren impormasyon na balita. Yan pag yun na pinabangan, na pinawiran, pakaasulan na aral, aliwan pandural. Kaibak ada technical side, si Engineer El Presidente Nixon Dakal. Say amigo yo, your one and early in the morning, mangibabagay, Diyos ti agngina apo. Ang kapatid ng sinungaling ay magnanakaw. Putang Iran sunata. Dami yung Hawak mo ang beat. Son ang putang Iran impormasyon. Aya, sunam